Xandla xa president wa Safa Ria Ledwaba u lava leswaku ku yimisiwa nhlawulo wa Safa. Nhlawulo wu languteriwa ku va kona hi ti 25 nhweti yaleyi. Safa va kombise leswaku va ta kanetana na mavonelo ya Ledwaba. Ledwaba u lava ku va president wo sungula wa xisati eka Safa, kambe u ri swilo a swi ringani loko swi ta eka swirho swa nhlangano. Endzhaku loko a leriwe ku nga hlamusela mavonelo ya yena ehenhleni ka Safa, Ledwaba u ri a ku na ndlela yin'wana handle ka ku ya ekhoto. Safa se va endle xikombelo xo lwisana na makungu ya Ledwaba. Ledwaba u langutile ku tshumberisana na Denny Jordan eka nhlawulo wo lwela ku rhangela Safa, kambe a nga ringananile ku va xirho xa huvonkulu ya nhlangano. I have serious concerns of violation of our own statutes. I have serious concern of this particular constitution that has been overruled and not in line with the statutes. So hatetano Ledwaba u leswaku swifundzatsongo swa 52 swa Safa leswi nga kumeki nseketelo lowu faneleke wa swa timali kusuka eka Safa swi pfumiwa hi ku chavisiwa no xungetiwa. Ku ya hi Ledwaba 40 wa swirho swa Safa NEC xirho xin'we xi kuma R100 wa tirhandi tani hi ndlela yo khensa. It's money for football. It's not money for individuals. I said to you, if you are lucky as a region, you will get your 35,000 rand. Ledwaba loyi a nga tirha tani hi xandla xa president wa Safa ku ringana malembe ya 4 lama hundzeke, u ri loko o hlawuriwa tani hi president u ta tirhisa mali leyi ku ndlandlamuxa no hluvukisa bolo ya milenge. U ta tlhela a rhamba khale ka vatlangi va bolo ku va xiphemu xo antswisa ntlangu wa bolo ya milenge laha tikweni. After hosting World Cup, everything just went down. If you look at the countries that they host the World Cup, after hosting the World Cup, everything is bright. I am here saying that I support Ms. Ledwaba in her goal and her ambition to change football in South Africa, which we know is needed. We know it's needed for all the reasons: grassroots, for the national team, for the women's and the men's game. We should take the blame as well that we haven't been voicing our concerns. We haven't been fighting for ourselves. Ledwaba uri u kume nseketelo a wu lavaka kusuka eka marhavi ya Safa ni le ka minhlangano leyi khumbekaka.